March ni som pali kumsang ni som ni panga hania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau a cheu Russian President Vladimir Putin te China President Xi Jinping te hi Kovela ramhroi tu ro pui ber ta jingomi hani ti hi chu phat thei hani haulawa heti rol hian thirna le lama tang chuan boina le harsat na chok chuak tu an ni tia thlir tu te tan po chu tiang jong chuan ha thlir thai thawa Masa President Donald Trump tenen hian Kovel ramhroi tu ro pui an hoina lama piang nging dot mai hani vek maya chutiang ramhroi tu ro pui tein kara chuan boina le in hriat thiam lo na hawmani chuan Kovel hi nasa takin hanghong don ani in dona ti top tura Russia le Ukraine ten nisom thum chung in ka hai rot na hansiam chu Russian President Vladimir Putin chuan nizan khan haron chhanglet ta US President duelo tak mai Donald Trump point ha chhanglet zui ve ngalbok engponi sela chanchin tharakan lu main kan video like le comment te min pek sakle thau turin kan ngen cheu ane Russian President Vladimir Putin chuan in dona ti top tura nisom thum chung in ka haina puang lai lok tura rotna hansiam chungchang chu uluk takin han ngai tuani ti asoya in dona ti top tuma ngai tuana chu tha hanti hlea heti rol hian heng boina jongjong ron thlen tu bulpui ber hi noi bawani don ti thurin tlak tak kanma moni hati Russia hian US laka ngai that lo na hanei deuh hlak ni na hriata Al Jazeera in report an pek dan chuan US hian long range weapon te Ukraine nena ha supply chunjom lea heng long range weapon hanti mun hlajok ka na te hi Ukraine han tla chamtran mek ka heiwang hian Russian sipai ten frontline vela manson pha niin ha hriat boka masa US chuan long range missile chi hrang army tactical missile system te long range weapon system dang te po Ukraine nena ha thon lut mek ane hantia ti chuan hei mai hin lowin US chuan ground launch small diameter bomb GLSDB hanti ta chu Ukraine a thon luta heng te hi Ukraine sipai ta chuan Russian sipai te bailet na tan han mangjui ngal mai boka frontline mai baka Ukraine na hanin rina Russia lam saita harsat na hanto pha ani Russian sipai te hian Kursk region le a chevela baipui thak na lian jok anon kalpui meka ral thuam hlom jok le bom thokna tak mai te han mangtran meka heiwang hian sami region lampanga Ukraine military administration chuan thuchua han siamta Kursk border nai vayom khosang settlement pariat velai mai tangin Ukraine mi pui ta chu in thiar chok wat turin hriat tirna hante chuaka hemin hu hian Ukraine sipai ta chuan US nena tanga hanral thuam don thar te an mangtran ta ane ground lama Ukraine hatan puiba ka hian US President Donald Trump chuan NATO Secretary General Mark Rutte White House sa lim tak le hin po tak maya hanti ti lai chu harun tlang jar boka ti chuan Europe holaka tarif sang zo kala donani ti halo pong photoa Masa NATO Secretary General nen hanin biak baka hian Europe ho leader le han hroi tu poimo French President Emmanuel Macron le British Prime Minister Keir Starmer tenen in biak na thatak an nei ani ti asoi lang bok ane kan thu hi hakol deuh nuaya masa heng jongjong hian in zom na hanei veka President Donald Trump chuan Greenland ram lak le na tum thu Oval Office sa asoi chok boka NATO Secretary General Mark Rutte hanin biakna hian Greenland hi US sa haron lu ni chu hatheng ngein ka beisaya tunma jongjong khachuan hetiang thil hi kangai tuangai vak lawa masa US tana mitangkai tak ni thei mi panen kan thuduna ikre mark chu international security tan kan mamoa US security tan choponi lovin khovel tan thei hi thilpoi moni hatia NATO Secretary General Mark Rutte hian arot na hi hapampui thai chia lawa Al Jazeera chuan mipui wantlang khriata hapampui lo mai chaw ania Arctic biala US roitu tachu afakhleni ti asoilanga ti chuan President chuan Greenland isoita ka chuan hisoi dikhop mai tuna chuan China ho hian heng te hi man tangkai hantu meka Russia point ral thuam han siam tharle ti ka hria chuwang chuan khovel himna tan Russia rampon lampang Arctic biala rampasari te kan tho ho hangaya ni hati ti chuan Al Jazeera hian report anpek chunjom dan chuan
President Donald Trump hian Ukraine in dona ti top tura amalak na hi Greenland halak thaina na manrotangkaya man hatum ni na hriata chutianga khovel ramsang te alam tanga hasiam thaina tur chuan Ukraine in dona chungchanga hian thil tam tak chu ron thak thlangin hati danglama masetuna hian nget takin Ukraine tan hading le ta chu chuan US in ramdang te havador kharngai lowin Ukraine thlop tu ramjongjong ten ama ai ma khan US an thlop na chu hanting hetta ne hantia achang chuan President Trump hi Ukraine thlau thalek lek angin haum thina masetuna chuan ha gameplay chu nal takin gola ha khungtan meka khovel ramro pui jongjong deu thot chu halam tanga nget takin hasiam toa Greenland thunai na nei hatum huna po NATO meu po hian US si dodal zongin hakhosalawang ti harin thaya open taka hanin komna hian NATO Secretary General Mark Rutte chuan Greenland hamalak dan tur chungchanga hian NATO chu chulam hoya hruai kadulawani tin hachanga mase hemin huwa hian hunrai tak chung in biak na hanaya lim takin hanin thale boka chu chuan rinhal rolawin NATO hian hado dalo ti hatilangani hanti ti chuan hengjong kan soi chan chu Russia le China thik to katling le dona mase Ukraine in dona ti top nana ceasefire agreement rot na hansiam chu Russia hian an holani chuan ado dal turin khovel ramsang ramro pui tak ta chu ama ai ma ru khan hain tel khom tir to ni tin Al Jazeera chuan han report bok ani ti chuan NATO Secretary General Mark Rutte nan lo mi khwal dan po hi khwal tha zom takangin US chuan halo dong songa US Vice President J.D. Vance te US Defense Secretary Pete Hegseth tele US National Security Advisor Mike Waltz tenen Oval Office sa hanlo dong song hane ti chuan Ukraine in ka haina nisom thum chunga ta na han rom han po NATO chuan han thopani ti han pongzui ngala US kianga han dingzui zeldonani ti asoi ngal bok ane hetilai hian Kremlin lampanga po Grand Kremlin Palace Moscow President Vladimir Putin le athurol pui Belarus President Lukashenko ten press conference anlo nei vemek boka heta hian President Vladimir Putin chuan Ukraine in ka haina ceasefire plan chungchanga hian zona tam tak kanayane hatia hebaka hian ceasefire han kalpui dan tur condition chungchanga po rodna sang hanai tabok ane tichon Russia na rotna le ha zona te hi nisom thum chunga tan in ka haina thutlung hi sign ani main ti fel masak phot angai don ta ne in hariata in dona ti top nana US sin nisom thum chung in ka haina siam phot arot chu thra kan ti hlea mase heng boina zongjong ronir chuana habul pui ber chu US hian a thai ngil kan du lawani hati he in ka hai rodna siam tura US ngai tuana chu hadi klea kan thop ngeyang hatia mase nisom thum in ka haina kan puan chungin Ukraine chuan ral thuam hasiam thar turani lawa hei baka hian remna ti chazongin hakal turani lo boka Europe hoten Ukraine sipai thonlu han tumpo in ka hai nisom thum chung hian han thonlu turani lo hati President Donald Trump la chuan NATO Secretary General nena hanin komhalok hian olsam taka chhanglet tin Putin a hian thubai sayom tak asoya mase hafam kim lawani hati President Trump hian Putin nena in biak kanin peitowa Russia hian RMTMT kanenanga RMT lo chuan hun beidon thak le khovel tan hun har satak athleng donani hatia Russia la katang hian ceasefire hi mungai kadua Russia hian thil dik ati ngai po ka bei sei bokani hati heti rolin Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine hian indona Mahmuna andin mun hathat lo wangin indona ti top dan tur kong hi hazong ni na hriata Russian sipai ta chuan khoi Mahmuna po manson zela Nikum Khan Kiev chuan maktak main beipui thak na karch biala aneya mase kar chan thunun na chu lak sak zo fel ani trap to ne hatia engtin nge heng nisom thum chung in ka hai hun hi man anianga Ukraine rama hian sipai te mobilization chunjom zel turem ni Ukraine nena ral thuam supply zel turem ni tin zona haron nei ngala hei hi US in Ukraine tana ral thuam ma supply chunjom ringot mai hi Russia chuan adu lawani tin Belarus President chuan hasai zui bok ti chuan a zona jinga pakhat hi Ukraine chuan a main hanlo soilang toa engin ka haina po omsela Ukraine chuan sipai te thuam chakna konga hian mala chunjom zel dona in ka hai chungpon
military mobilization hi akalpui chunjom zel don ani ti hanlo puang to hani tichuan President Vladimir Putin chuan American partner tenen hian hemi chungchang hi kan soi ho hangai ani tin chu ayo palai tenen mai nilowin Donald Trump nen ngai hian kan soi dun po hatul mai thaya chuti rol chuan President Donald Trump hi hindona ti top tura haron in rolawang hian achunga kalom hleni hatibok tichuan hemi chungchanga hian Al Jazeera chuan report unpack chunjom danin ama zonga khau tak taka thuchua losiam thrin le trongchuak thrin Russian President Vladimir Putin chu anem viawa President Donald Trump rotnapo hi athop lauti asoi-lowa anhol thu chiang takin asoi lang lo boka ama Putinan thukhau pui halo sei to te ngai tu chuan in biak na hi hunrei tak nei ani don lo ni in halangta chu ama Russia din na le tun nuwa adin na in thlau takane hantibok Al Jazeera hian han soizel dan chuan international politics sa game changer lian tak mai President Donald Trump thiltum hi hachiang tialin hariata athian tha han niamo hamelma poni sela athiltum tilhotling tur chuan engram laka ma thilti hre hanei lowani ti tarif mangkhan halolan tir to boka athian thaber tajingami Israel hriat lowin Palestine Resistance Force Hamas hotanen in biak na hanai pui boka khang jongjong khan Putinatan hian message chiang tak anhut chiani antibok hetilai hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan President Vladimir Putin hian in ka haina thutlungatana rotna kansiam chu nasataka chobuai hatumani ti athu soyatang hian halang thaya anram chunga hathunai na nasataka hamhan suala tang khan chu halang dai to boka Putin hian President Donald Trump hi ahlawa wangin hein dona hi chunjom zel haduni ti direct takin harhil ngam lawani hatia khovel engramma hian ramdangin hanrun lain ansipai te thuam chakdan tur kong ngai tua lo hanom ngai lawa Putin hian in ka hairot na hi ahnol lo hani vek point nasataka ti khotlai hatum donani hati Al Jazeera in report and pek chunjom dan chuan foreign relations lampanga expert tamtak ta chuan President Volodymyr Zelensky thusai po hian omzeril tak anaya Russian President Vladimir Putin a chhanglet na haniringot lawa President Trump hi alam tranga siamjui zel turle hein ka haina hi tilhotling ngai tura chaktaka malaturin President Donald Trump anornane hanti heti role hian President Donald Trump chuan Russia le Ukraine na US in biakna chungchang chipcher takin White House atangin haron sai chuka Russian President Vladimir Putin nen hian mimal takin thupui tam tak hemi chungchanga hian soiho na kan nei towa Ukraine ramthan khat an nei turle han hlo tur chungchang te po kan soidun to boka inka haina ceasefire agreement mai baka hian indona toplan makna tur thlangin kan soidun towa tichuan chu soiho na kongom sa chu tuna hian US chuan hazo mai chawania chungjinga chuan power plant Russia in asiam tur chungchang po kan soilang boka hei baka hian Ukraine po NATO membership ani theina turin hruailu ani tone hati President Trump hian ama khan Ukraine hian NATO hazom lawang tin halosoi to thina maseni jana hathusoya hian Ukraine hian NATO hanzom ngeina turin kongchu honsak ani tone ti asoilang ani hei baka hian President Vladimir Putin nena hrilangin ramchungchanga concept rang chu kan soi howa achan chu in ka hai hi engma aumdon lawani chuan chu hun khoral na mayani don wangani hatia hei hi ithilak thaitur chungchang le lak thailo tur chungchang te hania chungjong chu amain soidun na kan lo nei towa tuna chuan Russia hi asoyangin aumdon empty hi kan endona aum lawani chuan khovel tan hun beidon thak le boi thak tak atheng donani hati The Guardian chuan President Donald Trump thusoi atanga halandan hi chuan President Vladimir Putin thusoi le athil phut ta hi apom lo ni na hriata Russia hian tunaya chance thra hi amuto kherlo mai theya inka hai rot na hi apom lawani chuan Russia hian boina lian jok ama chon ngai dona chuan khovel tanpo harsat na athen mai theini ti President Donald Trump hian chiang taka haril na nia hei baka hian nizana Oval Office sa athusoya hian President Trump chuan hein ka hai thuthung hi Russia in apom dulawani chuan Russia hian sumle pailam panga harsat na thalo tak ama chon donani hati tichuan nimin lama kan chanchin thara kan report to ang khan European Bank chuan hrek na jok kalpui turin in paisa vekin hanom to boka
Trump hian Russia laka hrek na thar ha soi lang lo na sum lama har sat na lian tak le khir tak ama chon tur ha soi wang hian US hrek na nazok a mungai don ti ha chiang pokane anti Putin ron chhanglet na hi Europe ram khroi tu rang tapon chhanglet na han nei zui ngal deuh vek doa thilang chiang sa chu in ka haina hi haum thailo ani chuan President Trump hi Russia do dal zong in ha che zui don ti ha chiang sa chu khovel ram rang ba ka Europe ram ten han thop don ti halang chiang to boka hei wang hi hani mai thaya Russian International Affairs Council Director General Ivan Timofeyev chuan Al Jazeera nena harkhil danin positive dynamic ania diktak chuan inka hairot na hi thil thatak ania achan chu kan President Vladimir Putin chuan remna siam tura ngai to na diktak sen chu thil thani ti akhachianga chu wang chuan anol lawani ti khovel hian an hriat ka duwa amai ro chu ngai tu na uluk taka kan sen hangaya inka hai chunga thil kalpui dan tur chu soi ho a phut ve mai chau ania ceasefire inka hai na chau nilawin remna nget le rei tak dai tur Russian President chuan adu ne hatibok mase Putin hian press conference anai na khan America in rotna hasiam inka hai na hi anpom ngeya mase zona hasiam ta chu an chan thailo chuan har sat na hasiam don ani ti asoinon boka President Donald Trump chuan hei hi chhanglet tin Russia hian hei hi arhema saturania chu Ukraine nen kan din na hi kan chiang ani ti hi ni hati Russia nen hian in biak na han nei mek ni na hriata Gulf News chuan report an pek danin Russia rama in biak na chunzomania chuta chuan US palai Steve Witkoff le atim te hanom mek ni in President Donald Trump chuan hasoyani antibok mase Putin chuan palai te in biak na ringot chu hadu tok lo ni in hriata President Trump nen hian phone call in kanin biak angaya hemi chungchang hi soidun masapotila hathaberin ka hriani hati Russia thilphut hi Ukraine le US point an rhachiang viawa achan chu President Vladimir Putin hian ama point alo soitowa tuntruma soichua boina lo chuana bul hati root causes of the crisis tia hasoi hi Ukraine sipaite noibo vek chungchang kha nin an hria ane Massachusetts Ukraine le US hian hanpom don lo ti hachiang sa President Trump chuan Russia hian kan rot na hi hapom lo ani ti asoi main ngai to na uluk takin asen non ka beisaya President Putin hian hei hi hapom ngai turania kai chuan thina tam tak thlen tu in do na hi ti top ka duwa Ukraine point han du boka chu Russia hian hadu vem ti kan thlir meka adu lawa anholani chuan hun thalo tak alo thleng don ani hati ole khati jong kha kan report thai nile phot sela kan video thir tu le ngai thatu te lowinen kol thaula rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle theu donia